Ininspeksyon na lang Congressman Pogi Lasatin, ren lugar na apektado ng masikananguran kayag naning bagyong Nando at Habagat. Ay ni-report ng Patricia Mumango. Meto nga serye ning inspeksyon ning penimuna ng Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. kareng lugar na apektado ning masikanauran asang kaning Super Typhoon Nando at Habagat inyang September 22, 2025. Kaya beneng Lazatin, i-District Engineer Arnold Ocampo ning Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 3rd District Engineering Office bang abalo reng lugar na kailangan ning agarang aksyon at asiguradong kaligtasan at mabilis lang mibangon reng residente. Kabilang kareng lugar la karelang ininspeksyon ng Barangay Sapang Balen king Mabalacat City, Sapa Libutad king Siyudad ning Angeles at Bukanan king Balen ning Magalang. Kapag nasaning inspeksyon ning Alawe, ing lawak na ning kasiran at abaloy kailangan na rehabilitasyon at asiguradong coordination ning local at ning national agency para king agarang ayuda at saup para kareng apektadong barangay. Agpangkalazatin, manatiling prioridad ng kaligtasan dareng memalen ating mabilis apamamakibat ting karelang pamangailangan libutad ning kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.